صاحب يلون فعلنا دي لا بينقطع عيارتي لا هالما ماشي كقرن لكن الفين تيجي annagaa badinay laakiin marka geemka leega annagaa badinay cabsi إيه محاول سنة saacado ciyaarna goolda gooba ku kala baxayna dhaliyaa dhaliyaa badi gool halika dhaliyaa badi صاحب It's Toulouse and they take on Liverpool. Well, it's so loud in here, isn't it? The fans are really up for this one, and I'm sure the managers will be reminding them, remember what you need to sharciyadu ma focus jirayaan on miyaa and block out all of that noise. laba la adeegsaday And they might be in. Oh, a great chance. الله صاحب يا واحد اللي يرمي Long for the opening goal. It's كده تونس عكسي تونس صح switch saac saac عكسي كده switch match kan ka badinna صبح match Well, if we watch this Watch it again, صبح. you can see he's under saac bal ugu bidi match ماتش اصلا بس مودين سيس اون سلك match korso mana ka badin saac يا match korso mana ka badin ارمينا ورود sharciyan kaaga badin Match warada waxa soo khiyaamo sharcan kaaga badin ماتش با هذا ماتش